Gisagara umugabo n'umugore we batawe muri yombi bakurikiranyweho kwica abantu batatu. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze Ndayisaba Felicien n'umugore we Imanishimwe Rebecca batuye mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara, bakurikiranyweho kwica abantu batatu mu bihe bitandukanye. Biravugwa yuko aba bagiye babica ndetse bakanabishyingurira. Reka tubanze tugaruke kuri aya makuru agezweho, ubundi iyi nkuru nayo tuyigarukeho ku buryo burambuye. Reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ni kakanyoto tugiye goroka ku makuru agezweho na makuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka aya makuru twanzike tugaruka ku makuru agezweho aka kanya avuga yuko itegeko rishya rigenga ikoreshwa ry'imihanda mu Rwanda ryemeje ko umuntu utwara ikinyabiziga yarengeje igipimo ntarengwa cya alukoro mu maraso abakoze icyaha ndetse abihamijwe n'urukiko ahanishwa izahabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 400 n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6. Abagenwa n'ingingo n'abatwara abantu mu buryo bwa rusange, abatwara abanyeshuri, abatwara abakozi hamwe n'abatwara ba mukerarugendo n'abatwara imizigo irengeje toni 3 n'ibice 5. Umuyobozi w'ikinyabiziga utavugwa hejuru usanganywe igipimo cya alukoro mu maraso gikubye nibura inshuro 2 z'igipimo ntarengwa ahanishwa izahabu itari munsi y'ibihumbi 200 ariko itarenze ibihumbi 500 n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Iri tegeko rigena ko igipimo ntarengwa cya alukoro mu maraso ku muyobozi w'ikinyabiziga ari grama 0.80 muri litiro imwe ya maraso. Ngayo nguko ngibyo iby'amakuru mashyashya rasohotse none aka kanya ubwo twari turi kuvugana. Noneho reka tujye mu makuru asanzwe. Mu makuru asanzwe, Gisagara umugabo n'umugore we batawe muri yombi bakurikiranyweho kwica abantu batatu. Iyi nkuru ikomeza igira iti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze Ndayisaba Felicien n'umugore we Imanishimwe Rebecca batuye mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara bakurikiranyweho kwica abantu batatu. Ndayisaba n'umugore we batawe muri yombi kuri wa gatatu tariki ya 11 Werurwe 2026 bakaba bakurikiranyweho ibyaha birimo ubwicanyi, gushyingurira no guhisha imibiri y'abantu batandukanye nyuma yo kubica. Aba bombi bafashwe hashingiwe ku iperereza ku birego bitandukanye by'abantu bagiye baburirwa irengero, harimo Tuyizere Violette w'imyaka 30, Ndayisenga Alexis ufite imyaka 25 na Iradukunda Pacifique ufite imyaka 21. Mu iperereza n'isakwa ryahakorewe ibi byaha mu rugo rwa Iradukunda Pacifique uri mu bishwe ruherereye mu mudugudu wa Akarerangabo akagari ka Mukomacara umurenge wa Mugombwa. Abagenzacyaha ba RIB bakwiye ibice by'imibiri bitandukanye by'abantu bataramenyekana byari byarajugunywe muri icyo cyobo cy'umusarani mu buryo bwo gusibanganya ibimenyetso. Ahakorewe icyaha no ku mibiri yari yarahishwe hakuwe ibimenyetso bya gihanga byoherezwa mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFI kugira ngo bifashe mu iperereza. Mu ibazwa rye, Ndayisaba Felicien yemera ko bimwe mu bice by'umubiri byatahuwe ari bya Ndayisenga Alexis wari waraburiwe irengero akaba na murumuna we. Avuga ko yashimuswe tariki ya 21 Kamena mu mwaka wa 2021 amuziza kuba yagiranye imibonano mpuzabitsina n'umugore we. Yemera kandi ko ibindi bice by'umubiri ari iby'Iradukunda Pacifique yishe tariki ya 5 Mutarama 2026 na Tuyizere Violette yishe tariki ya 4 Werurwe 2026. Iperereza rigaragaza ko Tuyizere na Iradukunda ari abacuruzi b'ibiribwa ukekwaho icyaha akaba yarabishe bagiye iwe kugura umusaruro w'ibyo yari yejeje. Aba bakaba bari bahamagawe n'umugore we, bahageze arahava kugira ngo umugabo we ashyire mu bikorwa umugambi we, aho bana batwaye amafaranga 500. Umugore we nawe yatawe muri yombi akurikiranyweho ubufatanyacyaha ku cyaha cyo kwica banyakwigendera. RIB yashimiye abayobozi n'abaturage bo mu murenge wa Mugombwa
ku makuru batanze kugira ngo abakekwa bafatwe. Ishishikariza abandi baba bafite aho bakeka icyaha cyangwa indi migambi y'ubugizi bwa nabi kujya babitangira amakuru ku gihe. Iyi kesi y'uyu mugabo ni ndende cyane kuri rwa rwego mbona yuko iri kwenda gusa nubwo itagera ku rwego rumwe n'urw'iyakazungu, ariko uri kubona yuko biri kujya kugirana biri kujya kugirana isano. Uyu mugabo yicaga abantu n'umugore we yari abizi yuko yica abantu, ibaze yuko yaniciye muri umuna we akeka yuko yamuciye inyuma. Byanze bikunze uyu mugore yarabimenye araceceka. Ashobora kuba yaragize igikange umugore we akazajya atinya yuko wenda nawe azamwica, ariko ni ibintu bari bameze nkaho baziranyeho. Uyu mugabo asa nkaho yari igisiribobo, wenda yari n'isarigoma. Iby'aya makuru tuzakomeza kugenda tubikurikirana tanu kwa tanu. Reka tuhite twerekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho ndakubwira yuko General Bunyoni yafunguwe. General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri Kamena 2020 kugeza muri Nzeri 2022 yafunguwe kuri uyu wa 11 Werurwe 2026 nyuma y'imyaka hafi 3 afunzwe. Bunyoni yafunguriwe rimwe n'abandi bantu 10 kubera impamvu z'uburwayi nk'uko byemezwa na bamwe mu bashinzwe umutekano mu Burundi n'umunyamategeko we babyemeje. Rero Bunyoni yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'inzego nyinshi zikomeye yakozemo, cyane cyane iz'umutekano. Niwe wa mbere aho ipeti rya general muri polisi y'iki gihugu. Yatawe muri yombi muri Mata 2023 ashinjwa ibyaha bifitanye isano no gushaka kugirira nabi Perezida Evariste Ndayishimiye n'ibyo guhungabanya ubukungu bw'igihugu. Ibi rero byaramuhamye akatirwa igifungo cya burundu, ajyanwa muri gereza ya Gitega. Yari umwe mu bayobozi bafite imitungo myinshi irimo inyubako n'imodoka, ariko urukiko rwanzuye ko yose ifatirwa ikagurishwa kugira ngo yishyure ibyo yashinjwaga kuba yaribye leta y'u Burundi. Bunyoni yajyanywe mu bitaro bya Gitega tariki ya 9 Ukwakira 2025 nyuma yuko impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu zimusuye mu cyumba ko ashobora no kuba yakwitaba Imana. Perezida w'umuryango APRODH uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pierre Claver Mbonimpa yagaragaje ko uretse diabete yageze ku gipimo cyo hejuru, ubuzima bwo mu mutwe bwa Bunyoni bwahungabanye cyane, bigeraho ajya yumva abantu hafi yaho afungiye akihisha munsi y'igitanda. Ubuvuzi bwahawe Bunyoni mu bitaro bya Gitega ntacyo bwatanze kuko yakomeje kuremba. Yimurirwa mu bitaro byigenga byakira biherereye i Bujumbura, ariko naho yahavanywe nyuma y'igihe gito ubwo byagaragaraga ko nta mpinduka. Icyemezo cya leta y'u Burundi cyo gufungura General Bunyoni gica amarenga ko ashobora koherezwa kuvurirwa mu bitaro byo mu mahanga ahari abaganga bashobora kumwitaho kurusha abandi bo mu gihugu cy'u Burundi muri Bujumbura na Gitega.